Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwe-channel uma uqala we-channel ngisacela wenze okulungileyo ucofa ibhathini elibhalwe subscribe uzoma uqala ukuthola izindaba i-channel yakho icela kakhulu kunyathi futhi ngiphathele indaba ishuba kakhulu bafowethu-ke sibuka ividiyo kaMtyenziwa Etalabha ingoma yegcokama elisha featuring Mawhoo yeheni bafowethu siyakhumbula ukuthi ingoma Mthandeni featuring Mawhoo ishaye imiliyoni ngosuku olodwa ithathe ama-views awu-1 million ngosuku olodwa. Ayisibuke bafowethu ngampela-ke sidedele-ke ividiyo-ke kaMtyenziwa Etalabha ingoma yegcokama elisha. Mina nawe ahlanga ngilapha kuma-comment section usho ukuthi uyitalabha kamnandi noma uyitalabha angazi awukhuphuke lapho khuphuka lapho kuma-comment section khuphuka lapho kuma-comment section wangenza isilima akhohlwa ukusubscribe.